na siya nagsilid sa highway guys. Nakadali na si Master. Look! Saan mo daw? Touchdown, Jimalalud. Wala pala kayo pukot niya Master sa touchdown ng Jimalalud. Dito na kita Master sa spot unlock. Ini ang spot sa yuha pa. Dito na eh. Fish on guys. Fish on. Hala. Saan eh? Uy, mamsa. Black GT. Uy, uy. Mamsa. Oh. Up. Natis na. Ano, panabla. Uy. Oh, sige. Padlock naman kumaikap. Nataga mo yung sa una. Kabuhi nilong animala. Uy. Kamaligya. Sige, langisat niya eh. Langisat naman. Gamitan natin draper. Sige. Uy, maukal din ka. Ayaw kayo maukal. Tayo may kinaibot. May kinakahawid pag draper. Gadget. Sa iyo anak ko ng basa. GT. Oh, dako pod. GT. Timing kay Master. Na-shoot ning draper na ibot ning hook. Kaabuhi unta. Fish on trebali. Black GT oh. Black tip. Mabora kay Master na GT. Kas ulit. Checkered snapper to dog color eh. Gamay lang. Release na release. Release back to the ocean. Yan eh pag-release guys. Ipito naman ng pliers. And shiki. Shake raki kuyo kayo. Hey guys, so far mo pa ni akong kuha. Ambot lamang ni Master Ray. If nakakuha na. Alimang mingawa. Sa'yo pa manoon wa pa dagay alas 6. Manane. Ngita na po may spot. Hantod naman may hapon. Ambot may Dumaguete gabi na. Luya, balin ni kay mingaw. Lipat kami ng ispat. Sa kalaki ani. Ang layo kay Jimalalud. Mga ni kuha. Dugangan pa ni. Ngita may lang spot. Recording. Dito tayo. Jackpot. Spot number 2. Ano yung sakpa na dyan naman yung lalom. Kantil. Pwede kayo siya lakan dun sa. Pwede na eh. Ano man ta kayo, mingaw man. Ano man na mingaw. Welcome to Lalimar. Dire may gwapo. Okay, mingaw. Basi gasta dagat, mingaw. Di ako matugpo. Kanay bukana sa suba. Wow, win. Naluman din yung bukana. So, sureball na ang managat.
GT Barracuda. Kupuas spot bay. Tumpo na bay. Tumpo na yun bay. Pak GT. GT. Dah. Sama na ako pagdira ng 5 kilo. Apa man lagi? Mingaw man. Isa ha. Adjust tag gamay. At bignawas tubig. Kuha tag mangrove snapper. Ako'y tao din eh kay. Basta tinaw mingaw. Lumiyor ako diwa jud. Tayo mo na balod-balod ni. Siguro 4 ka kilo minimum. Fish on guys. Doon sa dagan ni. Dako kay guys. Dah, dagan na oh. Lagi kay sila. Checkered snapper na gray. Checkered bugaong. So zero may din sa lalimar. Ngita na pun maglain. Pero ana mis unahan diya. Basta na bye-bye tirahan. Break time. Horot ay. Agutom ning zero. Spot na po, aturo master. Pabatuhan. Asa na ba dalan dito? Di na lang tawag yun. Tahak ka na. Mangroves everywhere. Ano katula? Okay din eh. Yan eh pagdakop is dakol oh. Pang. Wala eh. First cast. Fish on na sir. Nakadali na si master. Hala, ako, ano sa bugaw? Hala, kuda master. Hala, unlock. Ka-unlock si master. Good size oh. Okay na naman sir. Oo. Hala. Ako. Kadali yun, basig na apa ni? Ha? Dah, tuwa pa master oh. Si Mulur. Nabantay mo ko. Nawa na na. Double kill na, nasasang. Unlock na ko na si master. Tagsa na ko ta. Terus gan biar ni. Ayan. Ay, buga ata uy. Langsa po mo mga nagbalo. Koda Barra. Na ini siya kilid sa highway guys. No, serious. Ang motor. Dinin na nis la Libertad. Ano mo dinig inay rumpi. Wala mo makarumpi. Ano mo din eh. Guys, mingaw. Maura tayo kubit. Barakuda ni master. Bali na po mi. No permanent spot ni ane. Pag nasama na po akong tiil. Sana po mig spot. Abot yun, nagbakulot ano. Paingon na kay Guihulngan. Ano ito blue pin no. May black tip bugao. First cast on the new spot. Big blue pin. Kaya hindi pa kayo bulabog. Man. Swimming pool, mandagay natin ipangisdaan mo sir. Infinity pool. Swimming pool, mandagay na eh. Oh, may living things. Balhin na sad kay zero. Lahimo na tayo Guihulngan angler ane.
Hindi, Guihulngan first time ako daw makapingwit ko din eh. Layo na kayo ni. Tugputa? Ha? Hospital na to ni. Di na ata. Pwede na masangit aning wire. Ato to dito, paano ka na yung boulevard? Hinahinay ra kaginod na abot na mag-Guihulngan. Buwas, asa na? Atuan, numingwit ko do. Ay. Dapat ha? Okay, good sign na kayo ng gihatag ni boss. Positive ni kay nay angler. Ito po hindi naman sir, di ba? Tablaw kag bira. Sang. Ito daan dahil din is Guihulngan Park. Barakuda? Dali niya dito sa kuan. Diya mantus unaan na. Ba. Sugba naman ni din eh. Laas Boulevard. Amo din eh. Sara. Mingaw din guys. Balik ng Dumaguete. Ayun na Libertad. Zero ko kay isda din guys. Nailapis. Hati kanding matuok na ang. Dito na, sit. Dito na. Ano ba? Ano siya? Ano to? Matigbasan ta din ni Masar. Han, kamu ni?